Ka report na ka RT-PCR ka pentikna po menteri jongkatrat boarding ka sarkar jalau James K Sangma layo yau te kunyang coronavirus lai thu menteri katrat ka koi ka khia uba ele katkum ka jithu do menteri na kalyang katrat kalahap menta ban budien bat tes siaporo kibrio kibadan lang bot de menteri kentup ye kitu kinong bud kijungu kumun skudo hangniu menteri ulapau bo yo COVID-19 leng baka antigen test hakisat jan hakakat lingsun ha impal kumta modor hi dak babo hi kendon ulwan phaino sakajala Henry Halinti pot lai kendu no ya kecingja accident kali. Baji mesti mau ada tes biang RT-PCR tes lah yo positif. Menda lah hamle quarantine hi. Te menda kitu gi buat lang badu baru hab tes lah. Ya kat kum ga protokol hab tes tu dia baru kata bade ga tracing contact ka sepet ba ga nomor kom gi balai kendu ba kitu ki badu James sama honorable Power Minister bat kiwi bade ki jinge kendu ba ta te hable ga tracing contact kata ga health department nang le kata berkat Abstud lah shim yang sampul test menit tingin page wa ga yu tambah hable quarantine hi